Come, come, come. Hey, bom, bom, bom. Come by. Weekend, eh? Come. Pan, pan, jugo, aku, kuku. What did you just say? You can't even speak your own language. I do. I can speak my own language. What are you talking about? Then why were you stuttering? Good morning, amiga. Welcome back to my channel. It is your girl, Jennyfer Ross, and I'm back at it again with yet another video. Today's video is going to be me speaking Papiamentu to Benny the whole day. If you didn't know, I am Caribbean. I am from Curacao. We speak Papiamentu there, and Benny is in the process of learning. He thinks he can do it very well. He always tries to mix into my conversations. So today I'm gonna put him to the test, and I'm gonna speak Papiamentu to him all day. And yeah, that's it. How do you feel about it? Why are you trying to annoy me? I'm not trying to annoy you. By the way, this is the last part of us speaking English. Who's us? I'm gonna speak English. Yeah, you can speak English, but I'm gonna speak Papiamentu to you, so. You do you, boo. Okay. Do you. Okay. So yeah, let's go ahead and get into it. I will make sure to put subtitles so that everybody can follow. And Bon dia, mi dushi. Bon dia, mi dushi. Bon dia, come by, bon, bonita, buon noche. This is gonna be a funny day. Hey, Papiamentu. Oopsie, bon. Bon. Anyways, make sure to give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and let's switch to Papiamentu. I'm giving credit where credit is due. I saw this video idea from Sherlina. I'll make sure to link her video in the description box down below so you can check it out. So thank you, Sherlina. I don't think you will see this, but thank you for this video idea. And now we're gonna go ahead and get into this video. Buen dia, Benny. Buen dia, Jenny. Good morning, Jenny. Buen dia. ¿Você vai comer desayuno? Yeah. ¿Sí? Sí. Bom. ¿Qué es lo que come? Pan y huevo. Huevo. Oh, que bom. Então, o que você bebe? Té. Té. Sí. Ok. Pan com huevo, ando com té. Sí. Massa. Porque fruta também? No. Não? Ok. Na minha bedre, tchau. Desayuno para nós. Sí. Bom? Benny, qual é o quê? Qual sabor? Russian Earl Grey. You cannot allow easy middle penetration. Come. Que bota bisa? Que bota bisa? Pan, Uhum. huevo Uhum. y avocado. Aguacate. What? Aguacate. Aguacate. Huevo. Huevo. Uhum. Aguacate. Pero botin ko bisa danki. Thank you, Jennifer. De nada. Ano que boti? E na moda come off na mesa. Aqui não? Here. Bom. Bonbon. Põe andeleja. Bonbon. Bonbon. Bon appetit. Thank you. A mim dá bom appetit? Tu não come? Me tem come, me tem come. Go get your come. Come sushi, Jennifer. Thank you.
Bom, bom, bom! Come by! Bom. Moi! Weekend, hè? Ibasi. Come! Okay. Pan, pan, jugo, kuku, avocado, and Panku? Bisão biamas. jugo. E avocado. Awakati. Advocati, si. Awakati. Awakati. Waarom maken jullie het zo moeilijk? Tava da moça. Não tava que papiamento? What? No. Sim. No. Sim. No. Sim. Het was Jennifer's idee hoor. Ah, ok. Ja. Nós tá fi... Como esse seu nome? Tá papier? Ik moet zeggen, ik kan niet toch? Ja. Wel dan. Hey. Maar dan gaat ze boos worden. Ja, voy a decir. Bien, tío. Bom, e o que anda com mama? 6 horas y media después. Benny, que vai comprar na Zalando? Que coisa que tá? Truitjes. Mostra, Ik heb truitjes gekocht. mostra minha nena que vai comprar. Mostra na. Bom haul. Waarom moet ik al houden? Mostra na que vai Doe jij comprar. het nog? Ah, se é abo? Nee. Tá bom, cosnan. Is jouw vlog? Tá me flor, pero vou mostrar ainda não que como que vai comprar. Nee, kuba comprar, kum. Que coisa significa, Benny? Que tá cum? Hã? Kum is een scheldwoord in het Surinaamse. Ah, mijn papje zei tá abo die assim, né? Ja, maar je hebt het nagezegd. Ja, tá. In ieder geval, sei não tá a mesmo assunto. Benny, nós também tra lista para nós vai supermercado? Sim. Sim? Depois nós também banha direito para nós vai, bom? Sim. Quanto hora que é a caspa? Sim. Quanto hora? Quanto? Sim. Ik weet niet hoe laat we gaan. Quanto hora que chega a caspa? Hoe laat wil ik weer thuis zijn? Sim. We kunnen straks vertrekken. Que tá straks? Begin te gaan douchen. Que tá straks? Hey, gota banho. Nós temos outra lista para mim. Die lijst heb je al gemaakt toch? Daarover heb je toch? Lista? Is toch lijst? Ja, lista da lijst. Lijst toch? Para nós mesmo trazer lijst. Ik moet nog een lijst maken. Ah, vou ter que trazer lijst. Ik moet mijn eigen lijst Então maken. vai bisar, e cosnan com ama pôr ele lista. Aha. Do abo tem que bisar tá aqui com nanta. Oké. Bom? Para mim cos, huevo, En verdura. verdura? Sim? Is het geen groente? Ja. Pão, Brood. vinha, Wijn. leite. Leche? Is melk. Ja. Oh my god. Hobby bom, Benny, hobby bom. Oh. Ok, me também banha, bom? Sim. Você também quis outfit para mim? Sim. Sim? Ja. Você acaba aqui como também quis? Sim. Sim? Sim. Oh, master. Nou, nog kies voor mij. Não, você quis para mim, toch? Ik ga voor jou kiezen, jij hoeft niet voor mij te kiezen. Sim. Rustig. Oké, Oh. oké. Sim? Oké, bom. Oké. Benny, banha tá lieber. Banha tá lieber. Ik moet gaan douchen? Banha tá lieber. De badkamer is vrij. Sim, hobby bom. Acorda-se com... Ah, vou ter que papel em inglês. I need to talk in English? Sim. Oké. Bom? Bom. Se eu botar na minha muito trabalho hora de edit vídeo. Oh, you're gonna have a lot of work to do when you're editing. Sim. Hey, hobby bom, Benny. Bota papiamento bom. Dankie. Ok. Você vai quiser outfit para mim hora aqui? See? Sim? Yes. Bom. I'm gonna search for the ugliest outfit. Não. Não. Não, tem quase bobear assim, se não tá leuk. Hey, my choice. Sim? Zo. Minha caixa tá desastre, pero ja. De kastje is een disaster. Sim, minha caixa tá desastre. De kast is a mess. I know. So, what do you want? Comfy or... Sim, um tique confortável, See? anto fácil para som.
Que tá fácil? Que coisa fica fácil? No. Que coisa fica fácil? Fácil. Que tá fácil? You wanna be fashionable? Sim. Okay. I'm gonna do this. Moeilijk, no? No. Não tá moeilijk? No. Oh, ok. Que você busca? Jeans. Jeans, ok. Me tem cuidado com jeans? Sim. Bom. Do you guys use master to say it's very good? Sim. Master of Hopi bom? Master. Master. Jenny, Huh? je had een mooie Nike sweater, toch? Die lange. Não tá calor, pegou assim? Calor, welke kleur? Zwart. Não, calor. Não tá calor, pegou assim? Is warm. Sim, Zal het toch? warm zijn? Sim, toch? No. Quanto grado tá, Awe? Even kijken. Bom. 16? 14? 16? Tá de male, sim. Ok. Or denim jacket. Sim, sim, bom. Or camouflage jacket. Camuflagem, sim, ando que cowboy je. Blanco Um cos branco? shirt. Ok. E qual aqui tá bom? Sim. Jacket de camuflagem. Sim. Sim? Essa aqui. Sim? Ok. Preto Nike blazer. Bom. Ok. E também pin Or Air Off. Force One. off. Air Force One. Air Force One. É kaki, color kaki? É verde kaki? Verde kaki. Ah, bom. Bom fashion. Or preto Vans. Sim, me quer Air Force kaki, tapas mas mium. Ok. Bom? Bom. Me também quis assim. Me também põe make-up ou não põe make-up? No mas. No mas? No põe make-up? No, simple makeup. Simple make-up? Not too much. No hopi. No hopi. Ok, bom. Ok, dankie. Wat firma mijn Becky? We gaan een video maken waar ik je outfit moet kiezen. No, batengo firma mi. Firma pida clip. Kamina en dan pomira mi outfit. Oké. Bom? Ik moet een filmpje maken van je outfit. Ja. Hoe noem je het? Firmami? Firma ta Firma is filmen of firma? firma. Firma is filmen. Sí. Pero firma, wak me. Walk me. Walk me. Wak no. Walk no. Oh. Firma. Firma. Sim. Significa também pone bo firma. Se vão pila papel? Schrijven. No, firma. Ora bo pone bo handtekening. Zie? Também tá firma. Handtekening is ook firma. Sim. Oh. A signature. Sim. Hopi bom, Benny. I know. Não é a capsona assim, não, batendo, né? Ei, o fashion tá bom, awe. Walk me. Oh my god. Okay, amigas, this is un camouflage jacket. Sim. This is un blanco blouse. This is un jeans con Air Force One verde khaki. Outfit of the day. Sim. Jenny. Dankie. Hopi douche. Benny. Bako é saco de tienda? Saco? Sim, saco de tienda. Ai, no papo. Ok. I'm getting them now. Ok.
2 sacos. 2 sacos. Bom. Obi bom, Benny. Então, nós mexemos com a mascarada também. Sim. Para vestir riba bus, pessoal. Sim. Vou começar. 2 mascarada. Sim, 2 mascaradas. Máscara. Sim. Máscara. Que cotin de saco, Benny? Bolsos. Butter? Butter. Butter? Bonus card. Me tem bonus card. Ok. Sim, com 2 mascaradas. Como tá a mesina? Que é by the way? Hey. Hopi, doe snel, doe snel. Asili é. Dushi wear, não, Benny? Sim. Sim, não? Dushi solo. Very nice weather. Sim. Você não me dá metahanya. Nós vai ver a glaça fora, então depois nós vai com o bus, bom? Sim. Miga, eu tá se calor, me tá tem bem vestir trai de Nike. Mata não que matar me. Assim não vou querer vestir me trai de Nike, não? Hey, cana. Acaba de hacer compras. Anda ahora que nos vai back para nos vai com o bus. Sim. Tudo come, Benny? Antilliaanse cucina. Arroz? Tá arroz com bacalhau? Bachao. Arroz com bacalhau? Arroz com bacalhau, tá comendo. Wat doe je? Christy. Ik eet rijst met sarasara en bachao. Hopelijk weet je wat dat is. Te cresci, tá fire, babo. Anyways, me vai direto coi come para mim mes. Posso bem afexo mes coi come acaba dus. Ben ik comina. Obi doe Doesie comina. Gerecht is comida. Comida. Comida is hopi doesie. Obi doe Sim. Dankie. Antilliaanse eten, joh. Hopi lekker. 6 horas y media después. Ok, amiga. Tá hora para comer comida de à noite. Acaba de cozinhar. Essa aqui é coisa com uma cozinha galinha com tapioca noodles, então com verdura. Então agora que nós vai comer. Anda. Acaba de uma PlayStation? Não? Bom cansa. Ok. We gaan eten toch? Sim, nós vai Is comer. tijd dan voor avondeten? Toch? Sim, nós vai comer. En dan heb je uitgelegd wat we gaan eten. We're gonna eat noodles, tapioca noodles with chicken and verde. Verde is greens, groente. Verdura. Verdura. Sim. And a little bit of wine. Again, alcoholic here. Wants me to drink wine. Shut the hell up. Oh, shut the hell. You Ah, tá, berra, mas não sorry. Oh, Maak okay. dit papia. Inglês. Okay. So, tú cierra la boca, okay? I won't shut up the hell up. No, I Yung won't. cansa pa da papia, walkie. Can't stop, bo. Cansa ba cansa? Can't stop, bo. Bata cansa. Payaso. Paya. Bono tá leuk. Bueno, tá leuk. No, bono tá leuk. No, bono tá leuk. No, tá leuk, hè? No. Ok, anyways, nós vai comer. Bon appetit. Bon Vou dar appetit. um taste test. Fazer um taste test para Alright. nossa amiga não. Dat is hot. Hot?
It's good though. Yeah? Douche? Papi douche? Master. No stay come. Bon appetit. Bisa bon appetit. Bon appetit, amigas. Bon appetit, amigas. 6 horas y media después. Hey, amigas. Hey. Hey, amiga. We are still on the couch having wine and he is playing his game. So cheers. But I think I'm gonna end the vlog here. Or this video here because I think we have talked enough Papiamentu for today. Thank God. Ay, mi Dios. Anything else? Why are you laughing? Why are you laughing? Anything else? No, nothing. No? Okay, how did you experience this? It was fun. Yeah. Surprising. Surprising in what sense? That I could I never knew that I could understand so much. Okay. So Yeah, you were really good at it. I think you understand a lot, but you only have problems talking back. see, And you use a lot of Spanish. see. But yeah, if you want us to do this video the other way around, so that would be Benny speaking Sranang to me the whole day, then let us know in the comments down below. I think that would be a fun video idea also. So let me know if you want to see that, then we can try to make that for you. And yeah, I want to thank you so much for hanging out with us. Make sure to give this video a thumbs up and subscribe to my channel for more videos from me. And until next time. Bye! You don't know what this is? What is that? Sign language. Say bye. Ayo! Ayo!